Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Универсал гезин күйөрмандар жана каттоочулар бүгүн биз өзгөн облустардын букаларын алып сатты басым үчүн жакшы кылып ката жасасак, видеонун башында эле кечирим сурайм. Лайк басып басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анда эмесе кеттик. Бүгүн 2020 жыл 17 февраль. Видеону колдоп лайк басып туруңуздар. Биз силер үчүн иш кылабыз. 50 деп атат. 50. Базар канча сурады? Эмне тартып өзүң кече курсок дагы тартып жүрөт элек. Эм жашоо уши дабы. Эмне кыласың өзү? YouTubeга тартам. YouTubeга чыгарасың. Ооба. Эмне керек бар YouTubeга чыгарып? Эм иштеп атат. Базар канча берди? 60 керек. Ha? 60. 60 канча деп атасыз? 65 деп атасызбы? Анда 50 деп тийишип айтыпсыз да. Жашыне? Экчишер. Канча килограмм эти бар? Багыла турган экен. Алар канча деп атасыз? 80 миңденби? Канча жаш? 1,5 жаш. Канчадан бербедиңиз? Эконобу? 146 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Эко тең 1,5 жаштан экен. 80 миң сомдон деп кармап турат эси. Эко тең багыда турган. Канча килограмм эт берет примерно? Мына канча килограмм эт берет? Тартып көрбөдүңүзбү? Тартып көрбөдүк дейт. 200-дөн ашат. Точно ашат. Букан 130 миң сом дейт. 100 миң сом баа болуптур, бербедим деди. Канча килограмм эти бар десем 600 килограмм деди. Бул уйларга асыл албайт экен. Көрүп атасың, еттүү. Канча ай багыда турган эке? 1 ай багыда турду. Буга жакшы эле семириптир. Дагы турса дагы семире береби? Дагы семирет экен. Аны 125 миң сомдой 111 500 баа болуптур, бербедим деп атат. Жой эмес, канча чыгасың тартпадым, примерно 650 килограмм чыгып калат деди. Башым эле билейип турат өзүнчө эле. Додас 90. 90 мı? Kança vermediniz? 80. 80 mi? Kança yaş? 3 yaşta o da. Kança kilogram eti var примерно? Kança kilogram eti var? Orta hesap boyunca. Kança? 500. 500'e barat o da. Ha internetke çıkıp yatıram oldu ya müçe. Bugan kança dodasız? Bu kaçı verin? 2 hafta. Ne olsun o? Bunun gibi var 80 diye. 80 dodasız. Kança vermediniz? 10 olsun 2 hafta. Kança? 2 hafta 149 bin olun. Eko 149 bin alındı. Bundan yaş kança? Yaşlı iki çeşer. Yegici şerde o da. Ne olsun kança dodasız? 2 hafta cüpüge bugün de 2 hafta. Da siz kança deyip öz varmadınız? Özüm 80 binden de yapayım. Ekon 80 ming somdan, Ekon 160 ming som. Жақсы. O etin göröyle, eti ile жақсы eкен. Ekodan еттің қолар. Rodası. Peki bu kana 130 bin doğdum. 130 ming yaşçı. Yaşı 1 yaştan yok, 120 yaşına jetip. Güzel üniversitet falan. Pazar kança suradı? 120 bin suradı. 130 ming odası 120 ming suradı. Bana 125 kere bir etkense. Bu da kalasa 5-6 sonrası. Ekodan normal еттің қолар eкен. Mo bağılgan narxı bağılgan емес оқшайды? Şu narxı bağılgan narxı bağылалы екен. Кіші жүдеп қалған. Арығырақ одан қарағанда. 70. Қанша жаш? 10 aylık torpaq. 10 айлық торбақ bu. Ана парододан келгенде чоң пародалар, ha? Базар қанша сұрады? Базар қанша сұрады? 65. 65 миң сом сұраптыр.
Şunda hem gezemeyelim. Bu bağlı oturan bukalardan ekan. 55 mi? 55 mi? Yaşçı. Bir de sene çıkargan mı? Bir sene ötüp kalgan mı? Bu bağlıga turgandan mı? Bağlandan mı? Ya bağla. Bağla turgan. Qancha so'radi bozor? Ha? Bozor qancha so'radi? 50.500 var. 50.500 ga. 50.500 ga bo'lyaptir, berib yotam dedi. Lan narxlaram sizniki? O narxlaram. Oğlum şunda. O pul qancha? 55 bin. 55 mi? Qancha berib edingiz? Qancha berib edingiz? 100 mingga. Ekon 100 mingga. Ekon 100 mingga deydi. Bular semizroqlar o'xshaydi. Semizroqlar. Bular semizroqlar. Jashi birdey ekan. Alanı ko'rsin. Buqalar qanchadan keldi? İki çekirdeği bukalar 50'den, ortodoksu 47 bin son. Bo'ldi, ikki chekedagisi 50 ekan. O'rtada 47 ming so'm. Qanchadan berib edingiz? Tegiz 45'ten veriyorum, 3 ön. 845dan 3 o'ni. Jashi birdan o'tib qolgan ha? Yaşı bir değil. Bir yaştan ötü falan. Bir yaşdan o'tib qolgan. Bu bog'ga turganlardan. Bu jatqanlarchi? Jatqanlarimiz. Çatkanlar da ekonu 85 lira. Ekona 85 turyapsizmi? Çok sürü olacak. So'rayapsiz, qancha deyapsiz? Hoş kılalı. O'zingiz qancha deysiz? Bosh bahsi. Çakını 90 bin son. Chaqana 90 ming so'm. 87-88 ga berayotgan bemaralli. O'tib qolgan 44 ming so'mga sotilibdir. Bu kishilar ekan bayog'lardan. Bu dillar bog'ga turadiganlardan. Men bozordan olib chiqib yotadi. Baqqan olibdir, satgan emas. 50 bin. 50 ming jashchi. Ekeceğiz. Ikki jash bozor qancha so'radi? 170 yan. 50 ming so'm deydi, 47 ming so'm bog' bo'libdir, berib edim dedi. Ikki jashar. Bu bog'la turganlardan ha? Bog'la turgandan. Tamam, bog'la turgan. Bog'lab. Bog'la turgan, baylana turgan buqalardan. 43 da adam. 43. Bozor qancha so'radi? Pazar 30 da olsun. 39 ming so'm jashchi. 1,5'er. Bu parodoz kichkina uylardanmi? Buqalardan parodoz kichkinasidan. Bo'yi qisqa buqalardanmi? Bo'yi qisqa buqalardanmi deydi. Bo'yi qisqa buqalardan ekan, neyse aytishuncha. Bu yetdi-ku, biroq bari bog'ida tursa dan semiradi, bir oy tursa sonun bo'lib qolsa kerak so'yishqa. Qancha deyapsiz? 50. Jashchi. 1,5'er. Qancha so'radi bozor? 45 ming so'm so'rabdir. Bu bog'ga tura turgandan ha? Bog'ga baqqan tura turgandan. Jaylab qo'ydaydi. So'yishqa deganlar boqsa kerak buni. Ham jaylab qo'ydaydigan vaqt bo'lib qoldi. Bu qani qancha so'rayapsiz? Ha, lekin bu qani qancha so'rayapsiz? 57 dan mi? Shunda 114 ming so'mga u. Qancha berishdilar? Aga. Qancha berdi? O'z aldingizmi? 57 dan olibdir. Bir yashardan o'tib qolgan, ikkiga yaqinlab qolib qolar. Ekoting. Bog'ga turadiganlardan yaxshilab o'rta hisobda olibdir.